Seroka Komisiona Evropae dirunishtina ihracede, parlamenterin parlamentoya Evropae in raskirin tundru ve kuklayın Rusya'ya binavkir. Seroka Komisiona Evropae Ursula von der Leyen bi awayeki verekli diji peşniyara ihrace yaji aliye parlamenterin parlamentoya Evropae in raskirin tundru ve hati peşkeşkirin, parastina performansa xwekir u sozda ku ketnehele tundru diroke jinu ve binivisin. Parlamentoya Evropae de roja pensheme li Strasburg'e li ser peşniyara be baveriye ya Seroka Komisiona Evropae Ursula von der Leyen denk bide. Denk dane ku dikare peşeroja politika in reveberiye in yeye taribike. Ev jara yekeme ku von der Leyen ji hilbijartina sweya surpriz adi 2019 bi peşniyarek visare ru bi ru dimine. Peşniyara ku ji hela partiyen rastgirin tunt ve hatiye peşniyar kirin, de roja pensheme nivro vere dengdan. Herçend di rojava parlamentoye de beji, ne mimkune ku dengin tera swe bistine. Rexnegir von der Leyen binebuna şefafiyete, kombuna zede ya heze u guherinek ber biraste ve tawan bardikin, ku ev yek çepgiru liberalan, partiyen ku di hilbijartina ve ya jinu ve ya par de roleke giring listin, bi taybeti di siyaseta koçberiye u peymana keska Evropaye de, hers kiriye.